Svi znamo za ljubavni život Budimira Trajkovića, Rad na neodređeno vreme, Policajaca Petlovog brda. A da li znate ko je pisao ove kultne filmove i serije? Čast mi je da ugostim Predraga Perišića i saznam na kojim novim, nadam se kultnim projektima radi u saradnji sa Bookmate-om. Poštovanje, Predraže, veoma mi je drago i čast mi je što ste deo Telenor i Bookmate festivala Dani digitalne knjige. Kako ste? Dobro sam, mislim, kao i svi, malo usamljeno, ali mislim, trudim se da nekako prebolim sve to. Jel provodite možda kreativno ove pandemijske dane? Pa znate šta, pokušavam, mada nije lako, teško je skoncentrisati se u ovim momentima i teško je naći pravu inspiraciju kad je sve oko čoveka tako kakvo je, znate, depresivno i mračno i onda jako teško, a ja se prevashodno, znači, bavim komičnim i komedijama, tako je teško u ovim trenucima naći elemente komičnog u našem svakodnevnom životu. Evo sada kada ste pomenuli u vašoj profesiji scenariste, Opus dela je u potpunosti posvećen običnom čoveku i običnom životu. Šta vas toliko inspiriše u svakodnevnim stvarima? Pa znate kako, Andrej Tarkovski, veliki ruski reditelj, je rekao velike stvari su prolaze, male su večne. Ja bih to mogao da parafraziram pa da kažem tragedije su prolazne, a komedije su večne. Zašto? Zato što smo mi u svakodnevnom životu, u našem okruženju, na poslu, u kontaktu sa ljudima oko nas, sa porodicom, pre svega izloženi komičnim situacijama. Mnogo više mi doživljavamo u životu komične situacije, mada naravno ima i tragične situacije, često komika pređe i u tragediju, a retko tragedija u komiku, ali kako kažem, naš svakodnevni život je po meni satkan pre svega od komičnih situacija, nekad manje, nekad više naravno. I to znači u tim nekim neposrednim kontaktima ja prosto nalazim inspiraciju za svoje filmske i televizijske junake. Započeli ste saradnju sa Bookmate servisom povodom nastavka kultne serije koju ste pisali 90-ih. Recite svim našim gledaocima kako je došlo do te saradnje i o čemu se radi? Pa ta saradnja me naročito jako raduje i ja sam iznenađen vašim uspehom i brojem čitalaca koje vi imate, tako da iako je televizijski auditorijum mnogo veći, ali svejedno nekako ja još uvijek pripadam onoj generaciji koja prosto voli ili da čita i na kompjuteru, a i da drži knjigu, da drži knjigu naravno u rukama. Pa serija, znate kako, serija Policajaca Petlovog brda zaista imala velikog odjeka i nekako se pamti do dana današnjeg. I onda sam prosto ja razmišljao i došao na ideju da napravim produžetak te serije s tim što bi glavna junakinja, koja je Branka Katić, odnosno Jasna, iz serije, sad se na nju prenela dramska radnja. I ona je nasledila sve osobine svog oca, u seriji naravno to igrao Ljubiša Samardžić, znači ona je nasledila sve osobine svog oca, udavala se više puta, ima više muževa, ima 3 dece, i stalno je rastrzan između problema na poslu i u svakodnevnom životu. Prosto, kako kažem, dramska situacija se situirana na 2 plana koji se prepliću. Znači, s jedne strane, ona je policajka sa veoma odgovornim obavezama i vrlo dinamičnim obavezama na poslu, i s druge strane, odjedna humana i draga osoba koja pokušava da održi svoj odnos u porodici, svoj odnos sa bivšim mužima i pre svega sa decom i ostaralom majkom, što naravno nije ni malo lako. Kakva je bila saradnja sa Vesnom Dedić? Imala sam prilike sa njom da razgovaram i ona mi kaže da je to za nju zaista bio izazov i počastvovana je, dakle time što je uspela da da te neke elemente, da kažem ženske elemente i ljubavne elemente upravo u vaš scenario. Kakav je vaš utisak? Pa ja mislim da ona to vrlo dobro uradila. Prosto, znate kako, to bi moglo pod navodnicom se kaže da je ženska serija. Pošto je Jasna je junakinja te serije, Jasna Simić, iako se ona bavi, da kažem, jednim muškom profesijom se bavi. Znači, ona je policajka, ona ima jedan vrlo dinamičan, profesionalni odnos na poslu, ona to vrlo požrtvovano radi, a s druge strane, on ima 3 dece koji odrastaju i koji imaju svoje određene probleme, su deca različitog uzrasta i ona takođe mora nekako da uskladi svoj profesionalni odnos na poslu. S jedne strane imate vrlo surovost, biti policajac danas je vrlo surova stvar, bitka s kriminalcima, lopovima, prevrtanje automobila i tako dalje. I s druge strane,
ona mora, kad dođe kući, da potpuno bude druga osoba, da taj sentiment, svoj ljubav prema deci iskaže na jedan određeni način, kao naprimjer svi roditelji koji naravno vole svoju decu. Tako se u njoj stalno sukobljavaju ta dva osjećanja, da surovost na poslu, jedna nežnost i suptilnost kod kuće. Na ovaj način će, dakle, vaše delo Policajka sa Petlovog brda biti digitalizovano i biti dostupno kao elektronska, da kažem, knjiga u tim literarnim epizodama. Šta vi mislite o digitalizaciji vaših dela? Pa ja nisam imao do sada mnogo iskustva sa tim. Ja sam sad prvi put sarađujući sa vama prosto saznao da postoji ta vrsta literature. Ja vam kažem, ja pripadam onoj generaciji koji ipak voli da osjeti miris knjige, znate, ti požutele listu i taj miris koje knjiga ode, to prosto budi neka sećanja na prošlost, na neke lepše dane i tako dalje, ali naravno sa modernom tehnologijom mislim da to sasvim ok, da je sad ovim deci, ovim mladima, mnogo bliže da oni na svojim kompjuterima, na svojim laptopovima pročitaju knjige, a svaka mogućnost da se stupi u kontakt sa literaturom za mene je pozitivna, na bilo koji način, znate, od dnevnih novina, knjiga, na internetu i tako dalje, bitno je samo da se čita. To je osnova. I evo za sam kraj voljela bih da date jedan savet svim mladim scenaristima i piscima. Pa znate se, ja prvo mislim da pisac mora da voli svoje junake i da nekako se osjeća sa njihovim mukama. Iako u komediji često ti junaci su nespretni, ali pisac mora da se osjeća sa njima. I to je osnovno, volite svoje junake o kojima pišete, jer na taj način će i zavoliti gledaoci, odnosno čitaoci. Vi onda zaista volite svoje junake, jer svi vaši junaci su ostali zapamćeni u generaciji mojih roditelja i mene, a verujem i svih budućih. Hvala vam mnogo na ovom intervju, bilo mi je izuzetno zadovoljstvo. Meni također sve najbolje. Sve najbolje, prijetno.